nekigenderwa cyo kongera omutindo mu buhereza hamwe no kubusya hiho mu bantu Abanyakajo Sacco Limited bigura hita Jersey aho mu rurembo rwa Mbarara. Twantambura tukurwana isogoro kandi nekereza ate kwagira bworo nerwana isogoro neiretunguka. Let us not give Ugandans killer loans. Omuntu no mureba oreba capacity yeye n'emitwaro 50, but because oyine target yo ku disbursing 100 million a month burcharebeka ho sento korachi oza okuza is a one off. Recovery is a time project. So let us be sure that the money that we are giving is recovery. Otherwise we are tired. Chikumira hatu kushanga omuntu inenda hata eso ni signs ezikwereka abantu ko bakozereki okubijene batunguka mwene zo signs ezitwenda Nyakayoje twereke etari branch cyapa ngo hata mwahiko mu town ngo hata mwishire Kampala apana mutwereke abantu bitu okubarugiro mugoro bakatunguka nayi bakoraki nayi bayika. Abanyakajo Sacco Limited na bamwe abashajikire miliyoni ekorwa okwetebekanisize kinihiro cha Radio West omwakogu neraza kubahembeho tujya kubarondera yedashika kazinga hi ezo outside tumurashashuri mwije mugambirire baka yanyu kandi mwenu abente bagabente abebitoke bagabe bitoke abasente mutwasente ito ntwembeho yakwa niyo tukushubura tweka microfinance support center ubuhereza ubutwire ntukoragana na Nyakayoje Sacco na no mukago gusitwiremo ntamiseriza kugira ngo go mukago tugura feri izoba tutwire nimwe tuzaguma nimwe kandi mbase kufuna obuhereza obutari umwe na umwe tutwine bwa loan z'ubwonka twine no buhereza bwa fixed deposit ayi tukwereza percentage ya 15 y'impitekateka ngo mu region niyo mpango eri kusingayo kandi na loan zitu tuzihera ombero bibiri byonka so ntweta abantu bona abashobirwe abokwetaga kuyambirwa abacerirwa kwezebwa rono mu institutions ezindi mwize tubase kubakoraho. Nyakayoje Sacco ubwa hati yasi amataje mushanjo kwetorore cyanga cha Ankore hamwe n'abamemba bari kuhingura umutwaro gumwe n'akashanju. Omugani makuru abavuje ba bodaboda bo mu rurembo rwa Mbarara nibashabwo kwebembera mu ihuriro yo kutungura byo kwerinda mu rurembo rwa Mbarara okurigirira habarukure byo kwerinda mu rurembo rwa Mbarara n'ubujunanzubwa bwa bumuntu wena. Ebirebi Bwana Meya twine incidents zo kuripoti wa polisi ezabachara abakurepinga barukhamba haza abakubahamba bamwe nibeshere ko muzina ya bodaboda tutandikana shaha emwe tutandikana shaha 12 kusya shaha emwe nenda chika katanu na mwendo zikuza kwa shaha ibrongo babantu bakwani biru so harmu abakweshera ko mu bodaboda ati batekinga advantage victims ababachara babateka pichi babatora bachikaka ukanya chibirecho bababihangu bariyone batinda traffic commission babachamira kai omuchibera ningo buregera kama shitaga muhomu ariyona abona shortcut. Omuhwezi w'omujwecho rwa mukuru w'ihanga habwa Mbarara City North Jacqueline Kankunda naye hananjiriza abanyambarara okwatanisiza hamwe mu kutungura byo kwerinda ombyanga bantuma baboda kambagambe tugizire ngo umuntu hakuba narara ashemeye kuba namanywa kugira ngo twantu stressinga omushuma okozise element number this twena ntwasa coordinatinga tumutunje aha mukorogu hona batongwize nkora ya Faras erahwero kutungura umurimo gwa bodaboda mu rurembo erukwera abantu koragana n'abavuje ba bodaboda barukozesa teknolojiya kandi nunungi ahagokwa ne yambe bintu byinji echo kubanzaniwe nyowe ko muntu neba yampase cyuti imanyangu oriya niwe yisha kandi nono mureba no kwakugenda we have the SOS button whereby it is like a panic button. In case of any doubt, anything that you see unusual on the trip, you can inform someone at home and someone can track you lively. Ahabwa TV West ndi era atiza